lomnyango utohlala lana udumise simakathe kuphuma kwakho makungafanani mawube favored everywhere la uhamba khona egameni lika Jesu emsebentini mawube favored egameni lika Jesu ekhaya la uhlala khona mawube favored in your business mawube favored ngegama lika Jesu njengoba bengishito bazalwane ukuthi ngitayilanza le ngilenzabeni yabo Esther ngaye abazalwane nasenzabeni ya Maria egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha kodwa kwathi angiyilandzele emuva kubaba uAbrahama haleluya abazalwane siyathi sonke ukuthi uNkulunkulu nakambita kuba beAbrahama amtshela ukuthi akaphume eveni la kubo aphume nasetihlotsheni takhe egameni lika Jesu nawufunza live la uNkulunkulu lithi nakaphuma babe Abrahama waphuma nemkakhe Sara waphuma nemfana emnakabo Loti egameni lika Jesu ngoba baba Loti besekashonile haleluya abazalwane wabeseke babe Abrahama uphuma naye uhamba naye egameni lika Jesu siyathi sonke bazalwane kuthi kwendekani kodwa egcineni bazalwane because of time ngitofuna ukuthi sigijime siye lapha encwadini ya Genesis 21 sitawufunza verse 1 to 6 egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha ngitothi kule Sunday ye favor simakathe utokuhlekisa utawuhleka egameni lika Jesu utawupha ihleko uNkulunkulu lo ungakaze wahlekiswa ngumuntu egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha haleluya kodwa abazalwane kwendeka konke lokhu ngoba babwethu Abrahama kunesinyathelo lo wasithatha wabe sewuyenda egameni lika Jesu nawufunza live la uNkulunkulu lapha encwadini ya Genesis 17 live la ngisimakathe liyasitshela ukuthi ngilapho khona emadvodza afika engasekhaya la Abrahama wanela kwabona lithi live la simakathe wasukuma wagijima wabacela ukuthi abangene wabe sewuyagijima uyathi kwemkakhe Sara wamtshela ukuthi lungisa licebelengwa emacebelengwane esingwa egameni lika Jesu lithi ke leli live la uNkulunkulu wabe sewuyongena esibayeni ukhetha litfole bazalwane lelikhuluphele waliniketa lisebenzi ukuthi asikulungise lokho wasukuma Abrahama lalela mzalwane bangakayideliver message lithi live la simakathe wasukuma Abrahama wenda egameni lika Jesu kube waqhubeka Abrahama wahlala wawabuka lamadoda bewayondlula ngestrati egameni lika Jesu kodwa wathi sitange ukuthi asukume athathe tinyathelo ende bazalwane egameni lelinamandla haleluya kunemntukulu wami lapha sithi nasidiscussa ngelibhayibheli ngithi mina umuntu lo waqala kuhleka nguAbrahama nabamtshela lenzaba Abraham that time bazalwane bekana 99 years egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha umkakhe Sara bekana 89 years egameni lika Jesu bebangasana lithemba kungake endleleni bazalwane Sara basahamba lejeni leNkulunkulu ababekele yona wazama mzamo kuthi usita uNkulunkulu kanti sikhonda simakathe longasidwa egameni lika Jesu Kristu bebangasana lithemba kungako badeliver lenzaba kuthi umkakho Sara utawuthola umntwana kulomnyaka lotako by this time lithi le live la uNkulunkulu wagobonzela washaya phansi ngelibundi wahleka ngenhlitiyo nguye umuntu lo waqala kuhleka egameni lika Jesu not knowing bazalwane kuthi lehleko ngilelele liyoletha injabulo ekhaya labo egameni lika Jesu hallelujah kule Sunday of favor God will make you laugh uNkulunkulu utokuhlekisa kulomnyaka wekuthatha tinyathelo bazalwane uNkulunkulu utokuhlekisa egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha Genesis 21 evesini lika 1 sitogcina lapha ku6 egameni lika Jesu hallelujah Genesis 21 verse number 1
Simakadze wabusisa Sara njengobe abeshito. Lalela mzalwane, utobusiseka namuhla. Hallelujah. Lithi lelive laNkulunkulu simakadze wambusisa kuSara njengoba abeshito. Washo simakadze kuthi ngidakubusisa utawuthola umntwana egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kusimakadze bazalwane akunamnyaka, kusimakadze bazalwane akunabudala. Kungako bazalwane singagive up kuNkulunkulu, simakadze utokubusisa kulolu suku lefavor. God will favor you in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Simakadze wendela Sara lokho abemthembise kona. Simakadze utokwendela mzalwane. Lokhu leNkulunkulu akuthembise kona kungako babwethu wemalanga lenye langa. Wathi asibeni barida belive laNkulunkulu. Because simakadze there is one thing la kangakhoni kuyena abazalwane. Kuthi phikisa yena. If you know the word of God, na uhlangabetana nebumatima, nobuhlangabetana nebulukhuni, uyamkhumbuta uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Lalela mzalwane, ngifuna ukukunikeza iassurity ukuthi simakadze utokwendela lokhu la kakushita empilweni yakho. Ushito uNkulunkulu wathi nginema plans lamanhle ngempilo yakho. Ema plans lenginawo akusiwo ekukubulala, ema plans lenginawo akusiko ekuvisa abhlungu kodwa ekukuphumelelisa. Na ubona ngathi awusaphumeleli, umkhumbude uNkulunkulu kuthi uthe wena ezwini lakho unema plans lamanhle ngempilo yami. Hallelujah. Oh Jesus. Verse 2. Sara wakhulelwa. Oh Jesus. Watalela Abrahama indvodzana ngesikhathi lesasikhonjwe nguNkulunkulu. What a favor. At the age of 90 bazalwane. What a favor. Hallelujah. Lithi lelive lasimakadze wakhulelwa Sara. Wakhulelwa Sara according to uNkulunkulu ngalendlela bekasho ngayo Sara wakhulelwa bazalwane. Ngibani lebeka ngaqabanga ukuthi Sara ngakhulela. Kungako Abrahama wahleka, kungako naye Sara nakakuva bakukhuluma wahleka ukuthi mine ngibambe njalo nje angisaye emalangeni. Kani bazalwane asathi ukuthi kude lokumehlulako uNkulunkulu. Nothing is too hard for our God. Hallelujah. Our God is able to do anything in our life. Nethi thine bazalwane, we need to know. We need to read the word of the Lord. Kumele bazalwane silifunze live laNkulunkulu siladi. Hallelujah. Abrahama abesamdzala kakhulu. Jesus. Abrahama wayetha libito wathi ngu-Isaka lendvodzana yakhe. Lalela bazalwane bathi wayetha libito wathi ngibani? Isaka kusho luhleko bazalwane. Noma ungangena kuGoogle, Isaac means laughter. Hallelujah. Asiveni ngithanza number 6 kakhulu asambe Laba italelwe nguSara. Oh Jesu. Abrahama wayisoka indvodzana yakhe lengu-Isaka. Lalela mzalwane. Kunema instruction uNkulunkulu nyalo usitshelile ukuthi each and every service we must give 26 rand. That is the prophetic seed. Hallelujah. Wathi ahleti la kahleti khona Abrahama live lasimakadze lafika kuye lamtshela ukuthi Abrahama soka wena nabo bonke labasendlini yakho. Wasoka ngisho nalomntwana lebeka mtholile Ishmael egameni lika Jesu before ayothola Isaac. Hallelujah. Kube Abrahama bazalwane akazange ayithatha that instruction from God. Kube akazange amthola Isaac. Bazalwane asiyithatheni instruction. Wamsoka ngoba kuqale kwasoka yena wasoka nabo bonke. Lithi live laNkulunkulu wathi uNkulunkulu nalaba lobathenge even ngemali yakho kumele ukuthi ubasoke. Hallelujah. Oh Jesus. Seyine malanga lasiphohlwa ngobudzala. Oh Jesus. Njengoba uNkulunkulu abemyalile. Abrahama abeseneminyaka lelikhulu budzala. Ngesikhathi kutalwa indvodzana yakhe Isaka. Sara wathi uNkulunkulu ungiphe lihlelo. Lalela mzalwane. Ngithanza khona la. Sara wathi uNkulunkulu ungiphe luhleko. Hallelujah. God will brought you laughter.
uNkulunkulu utokupha luhleko mzalwane kule Sunday ye favor. Everywhere lapho utohamba uyonokha khona, you will be favored by the grace of this house. You will be favored by the anointing of this house in the mighty name of Jesus. Lapho uhamba khona, lalela mzalwane, utawumangala uthi uqhamuka ne-CV yakho ube umemuva because you are highly favored. uNkulunkulu sowukupha hleko bayokugobola bathi hayi sifuna lo yasesi lo logcokela okumasteti. It's because of the grace and the anointing that is operating upon umpostoli uMziyako egameni lika Jesu. Hallelujah. Amen. Oh Jesus. Bonke labayivako lendzaba bayawuhleka njengami. Nayi indzaba lenkulu ma house of praise. Let us learn, all of us, kushayelana tandla endlini yaNkulunkulu. Sifiselane in the house of the Lord. Hallelujah. Uthi ke Sarah wonke umuntu loyivako lendzaba uyohleka kanye nami. Praise and worship time. Asishayele nantandla. Nangabe bugcina athenga imoto asimshayele ntandla. Nangabe athi uyashada simshayele ntandla. Angithi bazalwane kuze kubonakale ukuthi this anointing iyasebenza bazalwane. Ngifuna kunitshela before ngichubeka bazalwane. I-anointing ungayijwayela. Hallelujah. Angeke kusebendele. I-anointing ungayidisrespecta, ungabe ungayihloniphi. Angeke kusebendele. Athi ithi mile la inceku yasimakathe. Ikhuluma indoda asekhaya ezulwini. Ebazalwane mina ngingemala ngitestify. Ungamangala. Hallelujah. Nethi ngoba lokuningi ngivele ngisiphela lokho hey Nkosi. But mina ngimthatha serious. Mthatheni serious bazalwane. Kulomnyaka wa 2026 mthatheni serious. Kulomnyaka wethatha tinyathelo wende. Whatever la katok declare la akumemetele empilweni yakho, receive it as you mean it. Are we together? Mukela noma ngabe bakhuluma nalolo seceleni kwakho bazalwane ngiyanifundzisa connect. Hallelujah. On Wednesday besigeza tinyawo bageze mfundisi Makhushe babe wathatha lepulapula yakhe wamsula ngayo tinyawo bengihlete eceni ngaconnect abazalwane. Hallelujah. Lalela mzalwane ungathi kwendeka kulona ukhulume uze unyembenye. Lalela mzalwane asifunzeni kushayelana tandla ehouse of praise. Ngiyanitshela abazalwane siyekutheni timoto letongena la sitawushadisa. Hallelujah. Kutophuma abo businessmen abo businesswomen kutoba nema millionaires la ekhaya kuphela abazalwane singabukelani phansi kuphela abazalwane singafunza kushayelana tandla singafunza kubongelana egameni lika Jesu. Lalela mzalwane lekhathi ushayela lo yaNkulunkulu ulungisela wena. Uthi Sara nalaba lebevako batawenda njani batawuhleka kanye nami. What a favor. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu utokupha hleko. uNkulunkulu utokuhlekisa. Kuyoba kwangathulele nasesimakatha kwendela imangaliso ngebantwana bakho. Kuyoba kwangathi uyaphupha nase uNkulunkulu akubusisa ngemndeni wasekhayikini. Kuyoba ngathi uyomangala mzalwane. Konke lokufunako uNkulunkulu utakwendela kuphela. Believe in his prophet. Hallelujah. Siya lapha ku Psalms 126 bazalwane evesini lika 1 to 2 makevilane emahubo 126 bazalwane solo sibuyo indzaba yani yeluhleko. Hallelujah. Sitawuhleka bazalwane. Kulomnyaka lo sitawuhleka. Kulomnyaka lo sitawuhleka. Lalela mzalwane tshela makhelwane kuthi makhelwane sitawuhleka. Tshela makhelwane kuthi makhelwane utawuhlekelela ngebantwana bakho. Noma ngabe kuthi esikolweni bebangendi kahle kodwa lalela after today after this service kule service of favor
labantu abakho nabo bayoba favored, umndeni wakho uyoba favored. Hallelujah, hallelujah. Emahubo 126 verse 1 to 6 egameni lika Jesu sengitawe yangiyohlala phansi. Tihlabelelo 126 verse number 1. Amen. Kwakungathi siyabhutsa. Bazalwane kuyoba kwangathi senda njani? Hallelujah. Thine batfunjwa baseSiyoni. Thine batfunjwa base house of praise. Ebazalwane hayi ukuthi bekungendeki ngoba bekangasithandazeli. Kodwa sithi abazalwane besisithumbile. Sithi hayi devil you are a liar. Lona ngumnyaka lomusha lo etimpilweni tethu. Lona ngumnyaka wekuthatha tinyathelo sende. Ebazalwane siqalile, and I believe ukuthi all of you here you have already started. Uqalile uyenda mzalwane egameni lalela mzalwane by December siyobe simamiliyoni sonke. Hallelujah. Besibathunjwa base house of praise. Kodwa lo mnyaka ngulomunye mnyaka bazalwane. Le anointing le is so strong bazalwane. Ene ngifuna ukukutshela mzalwane ngiyaphinza futhi ngiyaphinzelela. Ungayithatheli phasa. Hallelujah. Let us continue makwami. Ngesikhathi uNkulunkulu asibuyisela eJerusalem. Oh, bazalwane, uNkulunkulu utasibuyisela. Siyobe strive. Tshela makhelwane ukuthi lo mnyaka ngiyadrive. uNkulunkulu uyosibuyisela bazalwane. Lo mnyaka ngiyashada. Lo mnyaka ngiyashadisa. Lo mnyaka ngiyasebenta. Lo mnyaka ngiyapronyotwa. Emsebenzini wami lapha ngisebenza khona ngiloyo naloyo uthi ngiyapronyotwa. Ngiloyo naloyo uthi umsebenzi ngiyawuthola. Ngiloyo naloyo uthi ngiyashada. Hallelujah. Married classes lawa bazalwane. Angikhomi. Hallelujah. Hallelujah. Asiqhubeke makwami. Egameni Sahleka safa. Ebazalwane maye sitawuhleka. Tshela makhelwane uthi sitawuhleka. Lo mnyaka wa 2026 sitawuhlekelela. Lo mnyaka wa 2026 sitawuhlekelela. Lo mnyaka wa 2026 bazalwane base house of praise sitawuhlekelela. Ngumnyaka lona bazalwane wekuthatha tinyathelo siyenda. Siyenda. Ebazalwane asendeni sitawuhlekelela egameni lika Jesu. Hallelujah. Let us continue makwami. Sahlabela tingoma tenjabulo. We will sing a song of joy. Oh, yes. Hallelujah. Siyawuhlabelela tingoma tenjabulo. Li wangena umakoti. Ay. Hallelujah. Njalo. Bazalwane. Kanti nesibantwana babani? Oh yes Lord. Hayi bazalwane. Ebazalwane. Yebazalwane base house of praise. Titawendeka timangaliso. Kulomnyaka wethatha action. Hallelujah. Jesus. Wakho nje mzalwane. Yenda ngalendlela le. Babu wethu nakemela noma angabe emela phaphazi noma angasonzela aceleni kwakho ngicela ungakuthathi for granted uthi hayi mina ngiyamati walapha eBhevula batali bakhe ngiyabati makwakhe nangiyalemuva baba wakhe besimngcwaba umkakhe ngiyamati bobhuti wakhe hey lalela utawusala nekumati thina sibe sisinga a song of joy siyobe sihlabelela tingoma tenjabulo siyobe sihlabelela tingoma tenjabulo siyobe sihlabelela tingoma tenjabulo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Tivele tibomakhelwane tathi uNkulunkulu ubendele tintfo letinkulu. Ebazalwane nitababona la babe la tawugcwala la house of praise la. Mina nje babu wami angathi ukuthi bangaki base Drikopisi nalabanye bayang WhatsAppela base ina makethola sifuna kudala wena ukhona khona. It's because bayabona ukuthi bayangibuka abazalwane bayabona ukuthi hayi man lo muntu uyaglowa lo anginathi inkinga abazalwane
ufuna nje kunitshele manga anginama problems ingani baba wami ungikhulekela imihla nemalanga la kuyogcwala la. Hallelujah. Vele sidoba ne-overflow la ngaphandle. Kodwa abazalwane base House of Praise, ngiyacela sibe nelithando, sibe neunity, sishayelane tandla. Hallelujah. Hallelujah. Nitawubona phela kahle kahle angaphumi esihlokweni, angaphumi tikweni shumayela. Thine ngathi babwethu uNkulunkulu nakathi uyamaphakamisa, thine simbamba ngetandla totimbili, simdragele down. Abethe ufuna ukuphakama kube ngithi thine bantwana bakhe simdragele down egameni lika Jesu. Ngicela singabi ngilala banjalo. Hallelujah. Masithanzaneni ma House of Praise, singabukelani phasi sibantwana bala ekhaya. Hallelujah. Let us continue makwa. Vele uNkulunkulu usendele tintfo letinkulu sajabula Sajabula bazalwane, uNkulunkulu usendele izinto letinjani? letinkulu. Uqalile phela January bazalwane, nje impilo yakhe ya January na February nyalo sikuMarch ishintshile angithi. Kuningi lokushintshile bazalwane. uNkulunkulu usendela ini? Izinto leti uNkulunkulu bazalwane usatosendela. Hallelujah. Ngicela siye kuJobe 8 evesini lika 21. Mina ngibese ngosami ngiyabuka la ekufuna ngiyothenga iBhayibheli ngoba lele nginalo lesingisi. Jobe 8 evesini lika 21 to 22 egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Jobe 8 verse number 21. Noko umlomo wakho uyakugcwalisa ngelihleko. Noko umlomo wakho mzalwane uyawugcwaliswa ngani? Ngelihleko. Uyawugcwalisa ngani? Hallelujah. Netindzebe temlomo wakho atigcwalise ngekumemeta ngenjabulo. Lalela mzalwane, nase uNkulunkulu akwendele tintfo letinkulu, your mouth will be filled with joy. Hallelujah. Umlomo wakho uyogcwaliswa ngenjabulo, uyojabula emzalwane, uyohlekelela. Oh Jesus. Yathi ngathi ngabe niyayibona lento lengiyibonako. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu akanivuleni your spiritual eyes, emehlo enakamoya, nibone lokule ngikubonako mine kubabe wethu namake wethu. Hallelujah. Asichubeke mama. Titha takho tiyakwembathiswa ngemahloni. Ebazalwane. Hayi. Yo! Angathi bazalwane, titha takho makelibisi. Tiyawumbathiswa ngemahloni. Titawufuna kume efastereni. Tibuke ukuthi njenguye. Hayibo. Titahamba tiyofaka lama 4 eyes. Lawa net awaboni yana. Batofuna la labonako bazalwane. Tiyofaka ema 4 eyes. Tifune kubona kahle ukuthi impela nguye makelibisi. Titholakale ukuthi nguye egameni lika Jesu. Let us continue. Hallelujah. Emakhaya alababi akasaye ubuye abonwe. Emakhaya lo nkulunkulu wase House of Praise bazalwane, ngifisa ukuthi animi understand ngalendlela lena ngimi understand ngayo. Hallelujah. Hallelujah. Siya ku Psalms sengiyovala egameni lika Jesu. Psalms 37 verse 12 to 13. Hallelujah. Emahubo 37 evesini lika 12 to 13 egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Tihlabelelo chapter 37 verse number 12. Lomubi usongela lolungile. Amsinekele ematinyo. Lalela bazalwane. Mina mpathe angibelieve in our church ukuthi singaba ma pretenders. Kulomunye sibantwana bababe munye bazalwane. Ngiyayiphinza ngiyayisho leyo. Sibantwana bababe munye. Hallelujah. Ngathi nangifika kudo veta kancane ematinyo bathi liguma egameni lika Jesu Kristu. Kanzi ngilomubi but kude lomubi la. Hallelujah. Qhubeka makwami. Kodwa simakadze uyamhleka lona lomubi. Lalela lehleko seliyajika leya kuphi? Kusimakadze uqobo lwakhe wenda njani? Uyamhleka lo lomubi.
uyamhleka uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyati ukuthi thina sowusiphile ehleko. uNkulunkulu uyati ukuthi thina we are highly favored. uNkulunkulu uyati ukuthi lapho sihamba khona thina singilaba feviwe, sifavwe nguye uNkulunkulu. Lalela mzalwane, noma ungendani ngicale ngasho ngathi mina kutalwa kwaAbrahama kuyafana nalokwa Jesu Kristu. Hallelujah. Noma ungendani, but because lento le ifavwe uNkulunkulu, there is nothing you can do. Hallelujah. Hallelujah. Qhubeka makwami. ngobe uyabona ukuthi sekuyamphelela. Utabe sekabona lo mubi, ngiyabonga mangahlala phansi. Uyobe sekabona lo mubi kuthi kuyamphelela. Ebazalwane, uNkulunkulu tosiphakamisa. uNkulunkulu tokuthatha la, akubeke la, akususe la, akuyise le, because kunendo lekhona ngalo uNkulunkulu lesimkhondako. Kude uNkulunkulu lokumehlulako. There is nothing too hard for our God. Hallelujah. Everything with God is possible. Konke ngaNkulunkulu wethu bazalwane kuyendeka. Kude lokungendeki kuNkulunkulu. Nakathe utoshada lo mnyaka lo. Let the favor of the Holy Spirit be upon you. Hallelujah. uNkulunkulu akakubusise. Akabusise kungena kwakho, akabusise kuphuma kwakho, akakubusise everywhere you go. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, akakubusise lebantwana bakho, akakubusise lumyeni wakho, akakubusise lumkakho, akakubusise lumndeni wakho wonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Sengiyohlala phansi. Kunebantu laba ba highly favored. Egameni lika Jesu Kristu. Noah was one of them. Bega highly favored in the eyes of the Lord. Hallelujah. Esther was highly favored. Mary was highly favored. Hallelujah. Rachel was highly favored. The children of Israel was highly favored. Hana kunanang make sengiyohlala phansi ngigcine ngaye lekungihana bazalwane. Egameni lika Jesu ngifuna ukuthi wonke emzalwane asukume emengetinyawo akhiphe imbewu yakhe silingise hana bazalwane lithi each and every year bekakhuphuka kanye nabo akhuphukele Shilo ayobonga uNkulunkulu ayombonga uNkulunkulu amendele ayombonga uNkulunkulu angamendelanga kodwa bekahamba kanye nabo bekangakathi ngoba mine uNkulunkulu akasolo akanginiki ngibe sengiyacela nangu zakwethu uyangihlokolota indvodza yakhe beyizama ngetindlela tonke kumkhombisa ukuthi imthandza kanani kodwa wangakubuki lokho lithi live lasimakathe bekakhuphuka kanye nabo. Ngifuna ukuthi sikhuphuke nibazalwane ubuye ude ishilo yakho ngiyo le uthi Lord yonke le message loyikhulume namuhla masitha masingayintshontshe empilweni yami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nami ngiyothatha abazalwane ngoba nami angifuni kundlulwa ngile favor, le favor yanamuhla. Siyasukuma abazalwane ungahlali phansi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uyutaphambili utobeka imbewu yakho uthi uNkulunkulu nami ngifave kumbangale titha ngifave simakathe ngiphe ihleko ngihleke kulomnyaka wa 2026 kulomnyaka wethatha action egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngifave simakathe ngifave impela mzalwane. You are highly favored. You are highly favored. You are highly favored by the grace of the living God. Wena mzalwane ungilokhethiwe wasimakathe uNkulunkulu ukufavile uNkulunkulu ukukhethile. You are the chosen one egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lithi live la uNkulunkulu akusithi lesakhetha simakathe kodwa uNkulunkulu nguye lo wakhetha thine egameni lika Jesu waseNazaretha. Thine bazalwane sifaviwe
sifave ngilomdzala wetinsuku egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ungahlali phansi mzalwane ungadendela umona egameni lika Jesu because ngifuna ukukutshela ukuthi impilo yakho iyoshintsha impilo yakho angeke iphindze ifane egameni lika Jesu siyasukuma thina sonke bazalwane siye emthandazweni basaletha bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ungahlali phansi uthi konke lokushiwo simakadze uyohlekisa nebantwana bami uyohlekisa umyeni wami uyohlekisa umngami uyohlekisa umndeni wasekhaya wonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. You are highly favored. This is a special Sunday of favor egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lalela mzalwane naseNkulunkulu akufavile noma ngingakuzonda mine kude lengingakwenda because wena ufavwe ngemazulu because wena ufavwe nguNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siphakamisa satandla tethu bazalwane sidokhuleka nidongilandzela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sithi Baba egameni lika Jesu siyabonga indlela lokhulume ngayo kusikhumbuta babe kuthi thine singilabakhethiwe bakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga dwala lapha kade kuthi kulomnyaka kwekuthatha tinyathelo sende thine siyophumelela thine uyosipha luhleko ingani ushito wena ezwini lakho kuthi kuyoba ngathi siyaphupha kuyoba ngathi sisebuthongweni